turabashimiye turanabasuhuje kandi mwebwe mudukurikira muri hirya no hino, muri mu majyepfo, muri mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutirengagije kandi namwe muri Bwotamasimbi hirya no hino mu migabane y'isi itandukanye. Nimugire ibihe byiza. Mwe mwamaze gukora subscribe turabashimiye cyane, ndetse kandi namwe mubasha gutanga ibitekerezo by'ibyo mwifuza ko twabagezaho, namwe turabasuhuje tubifuriza kugira ibihe byiza. Tugiye kubagezaho inkuru biturutse ku busabe bwa bamwe mu bakurikira ibiganiro ndetse n'inkuru zitandukanye ducisha hano kuri ino chaîne ya Idembe TV. Ni ubusabe bwa bamwe ndetse banatubaza bati se koko inkuru turi kumva turi kubona yaba ari impamo? Nibyo, iyo nkuru nta yindi, ni inkuru ivuga iti Faustin Twagiramungu yapfuye cyangwa se yitabye Imana ku myaka 78. Iyi ni inkuru tugiye kubagezaho tuyikesha radiyo Ijwi ry'Amerika, ku nkuru bashyize kuri murandasi cyane cyane kuri Facebook yabo, igira iti Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe y'u Rwanda yitabye Imana ku myaka 78. Byamazwe kwemezwa ko Twagiramungu Faustin, umunyepolitike wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse akaba yaramenyekanye cyane cyane mu mashyaka arwanya ubutegetsi kuva yajya muri politike, yitabye Imana kuri uyu wa 2 Ukuboza umwaka wa 2023. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryahawe nabo mu muryango wa Faustin Twagiramungu avuga ko Twagiramungu yari amaze iminsi arembejwe n'uburwayi mu Bubiligi, aho yari amaze igihe kirekire atuye. Gusa iby'urupfu rwe bikaba byamenyekanye kuri uyu wa 6. Twagiramungu Faustin wamenyekanye cyane cyane ku kazina ka Rukokoma, apfuye afite imyaka 78 y'amavuko, dore ko yavutse ku wa 14 Kanama mu mwaka w'1945 mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Ni umwe mu banyapolitike bashinze ishyaka MDR mu mwaka w'1991, ubwo amashyaka menshi yemererwaga gukora ndetse agakorera mu Rwanda, ari nabwo yatangiye kumenyekana muri politike y'u Rwanda. Ahangaha kandi yabaga ahanganye bikomeye na perezida wari uriho icyo gihe, Juvenal Habyarimana, mu ishyaka rya Habyarimana ryitwaga MRND. Yagizwe minisitiri w'intebe muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda nyuma y'aho ingabo za FPR inkotanyi zitsindiye urugamba rwo kubohora no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ashyirwaho hashingiwe ku masezerano ya Arusha. Gusa uyu mwanya akaba atarawumazeho igihe kirekire, kuko mu mwaka w'1994 yeguye kuri uwo mwanya ahita ajya mu buhungiro. Twagiramungu Faustin yari asanzwe atuye mu gihugu cy'Ububiligi, aho yari yarahungiye, ndetse akigerayo akaba yarahise atangiza ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe n'umuryango FPR Inkotanyi. Nyuma y'imyaka isaga 8 yisuganyiriza mu Bubiligi, mu mwaka w'2003 Twagiramungu yagarutse mu Rwanda mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora igihugu ku mwanya wa kandida perezida, ariko ntiyaza guhirwa n'ayo matora kuko yatsinzwe na Paul Kagame wagize amajwi 98.0, naho we akagira amajwi 3.62%. Muri ibi bihe Twagiramungu akaba yari yarashinze ishyaka ryitwa Rwanda Dream Initiative rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, rifite icyicaro mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba ndetse apfuye akiri ku mwanya w'ubwo buyobozi, ndetse kandi akaba apfuye rwose avuga ati jyewe mpagaze nemye mpamya ko ndi umwe mu bafite ishyaka rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma rero ngayo amwe mu makuru make tubagejejeho ku bijyanye n'ubuzima bwa Faustin Twagiramungu, kuva avuye mu gihugu cy'u Rwanda akavuga ko abaye impunzi, ndetse akanashinga n'ishyaka avuga ko rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo rero akaba atakibarizwa ku isi y'abazima. Ibindi tuzakomeza tugenda tubagezaho muri rusange ngayo nguko.